أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخم أقول من مي سلسلة سلفونجي سيرتوغا مي بلالني مي أمتوغي سلف الصالحون كوري أمي ebe kanunge ilum meri kama alweri kan balagen faba bay bebe kalunna ei takurar ko algondo mi dannama fadan algon men ebe kanunge siratun ibra libigane insani hayatuga insanunge terem bayaku ekan kan amali gotun kurawwa faba kan algon men denegane algon men nan ekamun hivvaro libigane algon men egota tabawa masake kurmataka me algon men mivani kuri reto algon ishara ko fawana fadan mikama warabboda benu jehifa umme mivani ummatuge salafu salihunge riveti uluma akhlaga ebe kanunge alwari kama wes warabboda hagigatuga duruhelef ade mireves algon men egotum salaf veri bekala ka behe gotum wahaka dakkalani mire algon men wahaka midakkani hama tabi bekala ka behe gotum gay gandaka algon men mire tawga wahaka dakkam miyannani ed duwaswaregga e zamanegga uluvi bekalun ta ka behe gotum eh namais algon menge mi darustawga adi ituran evore fahum wada gen nabi ilum meri alweri bebe kalunge wahaka wes inshallah algon men hissa quran ade mirege shakhsiyata ki amir bun sharahil الشعبي الإمام الشعبي رحمه الله الإمام الشعبي رحمه الله كي قاعد كان هما عمر بن عبد العزيز نواتا سعيد بن جبير عروة بن الزبير سعيد بن المسيب أول من كوري ريتاوغا بيبي كلونا بيغوتم باكا دكبي بيبي كلونغي هما زمانوغا أولوفي علم مري بيكالي أصل الشعبي رحمه الله كي أي يمنو كراغي بيكالي يمنوغي همدان وانغاغي بيكالي هنمس بودفلو وداغي النبي مدينة صحابي بيكالونغي تربيتوغي تريغا efawga diriulum badal kurava iraguge kufaga diriuluvamu gendevi imam sha'bi rahimahullah ge mamma fulaki ei faris karage bekambale muslimun faris karya idikola kuri hangurama ganota jihaduge harakatoge terega asirunge gotuga hifewono angem bekambale imam sha'bi rahimahullah ge makambalunaki komekas algon men kuri retoga ishara kolla fa fadan eba egge ustadun naki nota eba egge tarbiyatuge ma muguta kaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge materi sahabi kamuga wa kama vanama ei hewegen wa furihama tarbiyatege ahulwerin kamuga wegenda en kamu imam sha'bi rahimahullah ekale gfanu widano faawe timan kale gfana baddale wadagen nabiye rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabin kure fassate ka bekalunna timan kale gfanu baddale wadagen nabiye ege tere mashhur gotegga imam sha'bi rahimahullah fansa sahabi bekalunge arihum hadith riwa qurwa fawe fansas bekalunge arihum ege terega hadith ilmuga mashhur sahabin himene
ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عباس عائشة رضي الله عنها أبو هريرة هم يقطع أنس بن مالك رضي الله عنه فدا بيبي كلهم همني ودا غنوا إمام الشعبي رحمه الله أي حديث علم مجوز أدي هم أهم فقه علم مجوز أراه النبي بيكله إنما එකලේ ෆානුගේ ඉල්මුගේ මතිවරිකන් ඒ ලිබිෆාවා මෑක්කම කමුගා වියස් මා මති දරිකොලකුම් වඩාගෙන වේකලෙන් නු අදි හැම එහෙම්මේ එකලේ ෆානකි ඒ හෂිගඬ ජිස්මුගවස් මීහුන් ෂහුගරි කුරවා ෆදා මා ખાસા සිෆතකෙන් හුරි වේකලෙන් නු තංකොලේ නිකමතිකො බලිකෂිකො හුන්නවා වේකලේ කමුගා ඇස්වවේ එහෙන්නමස් එකලේ ගෆානුගේ විෂ්ණුමා බුද්ධි ඒ එකලේ ගෆානු මීහෙක් ගොතුගා නුවතා උම්මයි එබේ කලක බේනු ජේෆද බේකලේ ගොතුගා වෙගෙන්දියා එම්මෙ බොඩු ඒ සබබ් බයි ෆාරු ඉමාම් ශාබි රහිමහුල්ලාහුගේ අරිහුගා ෆත්වා එහෙ මදීනාගවස් අදි කූෆාග හුන්නේ විරුගවස් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබීන්ගේ හාසිරු ගවස් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබීන් තිබ්බවා ඉරු ගවස් එකලේ ගෆානු ගරියුගා සුවාලු දෙන්නෙවේ බයිකාර මස්සල්තක බෙහෙගොතු එහෙමකින් ඉමාම් නාෆිඋ රිවා කුරවා ෆවේ ඉමාම් ශාබි රහිමහුල්ලාහ් හංගුරාමාගේ ವಾಹಕತಂ ಹದೀಸ್ತ ನೋತ ಹಾದಿಸಾತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ದುವಸೋರುಗ ಹಿಂಗಾಫವ ಹಾದಿಸಾತ ಕಿಯಾ ದೆವ್ವವ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿಕಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮತ್ವೆರಿಕಮ ಅಗ್ಗವಸ್ ಇನ್ನವೆ ಅದಿ ವಿದಾಡುನು ಗೆಂದವೆ ಮಿ ಜುವಾನಾ ಹೀವನಿ ತಿಮಂ ಬೇಕಲುನ್ನ ಅಕುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅರಿಹುಗ ए मैदान तवगा हंगुरामागा अमली गोतुं उळुवा फवाहेन्ने एवरा मी कंततं एकले गफानो हितु दस्कुरवा फेवनी लबे दखुन्ने अल्गुन men ebe kale gawahaka mi dakkamun genda komme bekala kiwes ilumi gotum bodati kandutake ebe kalun ilum daskurevumuga ei aadiya khilaf bare Allah subhanahu wa taala devwa fa bekalun tak egotum इमाम शाबी रहिमहुल्लाह एकले गफानुगे एम्मे फहा कुरवे एकमकी हितु दस्कुरव मुगे बारुगे वरुगदक हकीकतुगा मी उम्मतुगे बोडति इल्म मेरिनकी हितु दस्कुरव वरुगद बेकनुन तकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दीन हिमाय कुरव मटका खास कुरव वाफावे आदम गे दरिंगे हितके ए हितकी साफ हितकमुगावे ए हितकी अवह मालूमातु लिबिगन्न अदि मालूमातु ओळुमेन्नेति वगुतुं जमा कुरा हित्ते कमुगा एबे कनुगे हित्त वेगिं गोसोबे एगे तेरे मशहूर एबे कले अल इमाम अश-शाअबी रहिमहुल्लाहु तआला की तिबे फ्रॉम अडो सवाने मी उम्मत के बे बे कलुनकी एई हमा मशहूर बे कलु मिसाल का इमाम शाफी अल्गुन में इराद कुरविया एकले गफानो की सीरतु कुरियं एटांगा अदि हमा कियवाना එකලේ ගෆානු කියවා විදාඩු මුන්දා ඉරුගා ජෙහිගෙන් ඔන්න ෆොළුවතුගා එකලේ ගෆානුගේ අප්පුඩුගා ඔන්න ෆතිකඩ කාලා ෆිලාෆොච්චකුන් අලුවවා එයි එෆොළුවේ කියමුන්දාරු ෆහතුගා ෆොළුවේ හිතන් නෙගිගෙන් හිගා දානෙති හැම එකනේ එෆාරු කියුමාකු ඉල්මු ජමාවෙ ස්කේනරෙන් හෙන් නුවතා ෆොටෝ එන්නගේ හෙන් හිත වගුතුන් මාලුමාතු රක්කා කුරවිගෙන් ආදේ හැම ගොත ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් मशहूर इल्म मेरी अल्गुन में इराद कुरविया एकले गफान के सीरत उसकियवाना एकले गफान की गिन अदद के हदीस तक एक सनदा एकुगा वर फुरिह मकमा एकुगा दस्कुरवा फावा बेकले अदकले गफान वनी तफातु हादिसात होगा इम्तिहान कुरेफा किहा वरकन एकले गफान के हितु दस्तो बेल्लो मटका हमें गोता इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह फदा फहुगे बे बेकलुन नकीवस हितु दस्कुरवा उळुवुमुगा वरुगदा बेकलुन तके अबदा खुन्ने इल्मु गेनु मटका वर मुहिम मुकमे इल्मु हितु दस्कुरमकी
insanaage aslu onnana ilmaki enage hituga wach komme wagutek gabes ehin echen enage addonu hingadan foi nuwata mi zamana badafiya algon me beenun kura ekeki wasilata ki hidu kolege terega algon menna faharuga wakiwege hingadan eche emihaage hitugo echen e ilmaki arabinge terega hitu das kurmuge baru amu gotega hore adi hame hemme kurin denne fadan imam bukhari rahimahullah fada ajami bebe kalu nakiwes hiddas kurmuga hama arahunne be kalu mi ummatuge ahul werin mi din ebameoge hittawga rakka koggen nagul kurumu gende wecce heba Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge nabiyya khiyar kurwa fawani ummiya nabi be kale gotuga ekale gafana ki liye adi kiyuwa ulwa be kale kamuga nuwe ekale gafanu ge hippuluga emmeha ilme jama kurwa mu gendewi e usulun ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge etak ginaguna sahabi naka adi mi ummatuge ilmu merin ilmu nagul kurwa mu gendewani amu gotega hitu das kurwa lobe ta khunne insana ge hitaki ei warat tanawasecchen asluga ehennama algon men nan ehi beenun kurave gotum nuwata ehi algon men masakke kurwa gotum ehitaki naqabil echka ginafaru wegendani algon men nan eba fene islami ummata benikamuga yes bodati library ta fada hittal libigam ba bebe kanu ebebe kanu ge hippuluga emmeha foittawge eterega wa ma'lumata sofha nambara akuga daskure fawa bekalu ehmege dirasata kun dakka adamuge dariya duniyega ammu diri ulme mula fadaaruga enage hitum beenu kurani gag gandaka 3% ge minware baaki nuwadiya 5% ei beenu nukurevi onna bay ehmi malgon men na fene lobe ta khunne ham algon men kahala mihu tin hataro masdos terega kiriti qur'an ekkon eba hiddas ko nimma algon men getene be funan aharen nimeru balage bes kiyawa nunime kiriti qur'an algon men getene be insanu hitu das ko eba nimma detim masterega note evore gine evore madu muddate geterega hame fadan bukhari muslim fada bodati hadith fattaka adi enu be figu fatta bes das qur'an mongendo hemima imam Sha'bi rahimahullah kurin bonon fadan mashhur fawani mi da'iran khas gotega ebe kale fanu widalu wani duwa kos timan kale fanu kalu kudan hudu kulaga nuliuvame muradaki delin karudahuga nuliuvame eta zamane wa ergos hippulun daskuravani adu aswa godan hippulun daskuravani adi timan hadise adu esso maffahuga duhakus ekiyadi miha kariga ambura kiya deshe nota iyada ko deshe ke nudanname ehaves avahan hippuluga wagutum foroi gende nota rakka korwe gende nota hitu das korwe gende mi ma'lumat ehme kale gfanuge basfulen asfa ove timan kale gfanu emme madum daskurevi leme haqiqatuga lembeataki ei wara faseha daskurevi adi daskurevunima waragina ma'lumat rakka korevech ehmima dini ilmu genumuge dairaga masay korwa befuna igilavane bodati maudu tawga mi ummatuge salafu salihun lembeatu takin haddawa fawan e lembeatu daskullevunima e daira kum waragina ilmi daskurevuniye den jeheni hama muraja kolla hunna egotun imam Sha'bi rahimahullah widalwani timan kale fan emme madun daskurevi echki lembeat mige muradaki ei ebbes hanega lavaya adi fahish wahakatan himene lentawge wahake nu ei ilmi ma'lumatu himene nuwata bahuge qawaid tawge macha fattafawa lentawge wahaka timan kale fan emme madun daskurevi echki lembeat tiba edijje kama vanama e madu ma'lumatu kolo kiyade vumuga
timan hunnawa faaname em mastus wandembes huttanu labba ema warak gina echen hippuluga jama kurefa watiwe haqiqatuga eha warak malumatu hunnan labata khunne awun hama koda koda nukuta kan ishara ko lafa mi wahaka de nunima kuriya dani haqiqatuga algon menge hituga ilma malumatu asha nugannani nuwata harula nuhunnani algon menge wasagen hinga tafatu kankama algon menna gulun takin hunnat bay faharu efada kankamu ge tereng algon menna wadevi algon menna faafa ge tereng araga nevet faafa taka duruheli umakki ei algon menna ilmu libigen dana adi ilmu rakka kurvene kame ehem wegen riwawegen ade imam shafi rahimahullah behe gotun ekale fanu ge ustad waqi' den ni mawduga komeswaraka khilaf takin hurikamu gawies mi lem baatu algon menna dalil ko de wara safu hekkaka kirit qur'anu ge ayatu kun algon menna baru libe gotuga vidalwani timan suwal kurevvi me timange ustad waqi' ge arihun ilmu handan netet bisna algon kuderu kole kurmi denne imam shafi rahimahullah ki eche vidalwo mun da'iruga e folwe vidalwar jihigen onna folwe hippulan ara wada gannawa ha hin alibe kale ehennama shakwa kurawani denne biye tiba faafa kurun du kollash ilmaki ei nureke allah ge ilmu nu devwane faafa beriyaka ewa allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ge emme digu ayen nimma walagum wahi kurawani wattaqullaha wa yuallimukumullah tebami allah taqwa wa ribashiru allah tebami hunna ilmu ungannawa devwanete imam shabi rahimahullah ki edu sorge khalifa yaves gaakkamen oy bekale gotuga wewada gennevi ad abdul malik ibn marwan algon men kuriga wes ekirerega abdul malik ibn marwana adi ekale fanuge dardari kalunge wahaka dakka fawan adi emme fawrega algon men wahaka dekki abdul malik ibn marwana bodobebe vidalwa umar ibn abdul aziz abdul malik ibn marwanuge dambi dari kalunna behe gotu ade abdul malik ibn marwan ekale fanuge arihuga imam shabi rahimahullah genguluvi fatwa aswa adi irshad hodwa mashwara devwa bekale gotuga kuri zamanuga khas gotega khalifa genguluwa ilum meri ebe kanunge farapulun dine hukumta olum filuwa heddo mattaka hem boda ilum merinaki abadus ebe kanunge gotuga sabitwe tibbawa bekanu kuri re galgondu ishara kolli fadan umar ibn abdul aziz behe gotum verikama kitemme gabi kamuga wies haggu bas vidaadu matiga menu ebe kanun demiye notibbawa adi hama ehemme verimiha beenumwa fatwa en nune ebe kanun devwaniki ebe kanun devwani islam diinuga onna safu fatwa eye khalifa qabul kuranje fatwa hinga fa hadisa ki abdul malik ibn marwan imam ash-sha'bi rahimahullah funuwani ruminge veriyage carrier city yakakko roman emperor ge carrier bi city hifagen wadagen madukuravan jehi wadagen nevi duwas kole banden etange raskefanu ge arihuga ehim madukurevumuga raskefana faha kurevuni imam shabi rahimahullah ki hikmet teri buddhi veri adi basmoshun teri bekalekka rangala mihunna muamala kuran egewada gannawa fada bekale gotu ennamas mina beenum vi abdul malik ibn marwana imam shabi rahimahullah demeduga nurhun terikam ufede fada kam hinga ehem bima city elifa ekale fanuga appula devwa fadannawani khalifa ge appula arwash komme sekale fan amanate gotuga city gennawa fa mi devwani abdul malik ibn marwana khalifa ge appula khalifa vidaluwi iruga miga miyonnani timanna waran haram vejjame tibage kariga ule mihunna meduga ei ilum beri buddhi huri mihunne ekamu emme haram bani arabin
emihunge veriyaage gotuga emihunge rasgefano gotuga mi zuwana nuhedimai komme kasmikama guligin imam shabi rahimahullah abdul malik ibn marwan ge ariha geneve genes mi dennaveni enge he ekolon fonu city gawa ecce ke bandane nuneke dennavani migotashe oti tibayaki ehaves buddiveri visnun tunu ilum veri adabu veri bekadeke muslimunge khalifa kaman hagguwegenwa bekadeke wagutum imam shabi rahimahullah ge basmagu badal kollevi vidaluwani timan fenunima enage basuri gote ei aslu enaya khalifa fenununama ena bunihi khalifa ge ilum veri wahakaya hilum veri wahakaya basmushun terikam gawahake imam shabi rahimahullah wagutum khalifa ge kiban asfane nutanawaskamaka rulverikamakun salame ve wadagenne mi khabaru ruminge ambaratura hame diyama eroge eraskefano vidalwani anikka istiman haram vejje mi zuwanage buddhiverika mattaka hikumetteri bahakum raskefanuge addahum salame ve wadagennevi kommega safatu mawqif tan eburi imam shabi rahimahullah adi abdul malik ibn marwana demeduga hingafa maalumat badal kuruma sual kuruma fatwa esremuga imam shabi rahimahullah behe gotum ummatuge eduwaswaruga uluvvi bodati ilum verin wani tafatu ta'rif ge basta vidalu fa eketere galgondu kurin dannawani imam nafi' ekale ge fanu umar ibn abdullah ibn umar behe gotum vidalu basfur abdullah ibn umar radiyallahu anhu vidalu wiye imam shabi rahimahullah angurama ge wahakata kiya devwa eruge hadis ta riwa kurawwa eruga vidalu we timam menna ekuga मैदानुगा उलुवा फावा बेकलिंग हा फरित कोसे मालूमातो ए हिस्सा कुरवनी हम एहम यहया बिन माइन एकले गफाना की ए हदीस इल्मुगा मशहूर इल्म मेरी विदालवनी अशाबिय की थिका एक माने की एकले गफाना की ए एबेकले अरिहुन शक्कु कम कानुला एबेकले तेदूरी कमा अदुलवेरी कमटका हदीस नेगुमुगा शक्य विस्नति हदीस नेगेने इतुबारूरी बोडु इल्म मेरी imam az-zuhri ibn shihab az-zuhri mashhur ilumeri vidalwani ilumerinnaki hatoru bekaleke manike ezamanuga tabi bekalunga duwaswaruga ilumerinnaki ei ilumerinnaki ei hatoru bekaleke egetene ebbekaleki sa'id ibn al-musayyib argon men kuriga emme forta marega wahaka dekki ekade fana behe gotum ei madina ge maneki madina ge ilum beriya ei den amir sha'bi argon men ebbekaleki wahaka midakka imam sha'bi rahimahullah ei kufa ge ilum beriya al-imam al-hasan al-basri ei basra ge ilum beriya hasan al-basri rahimahullah agon men ekale fanu ge siratu es kuriyen wetta kiyawana iradu koreviya e fawga makhul ay sham karage imam makhul rahimahullah ay sham karage ilum meriya bebbe kalum vidalu wefa ebave timam men nudekeme bimmatiga imam shabi avure fiqhu verikama bodu adi ilum verikama bodu bekale imam shabi rahimahullah ge ane mashhur kamaki fatwa devumuga avaswe wada nugannawaka fatwa devuma fasjehi wada gannawaka kamaka behegudun suwal korevunima ekamuge hukum avha vidaluwe haram halal vidalu ma meduga birfluge wada gannawaka dobita khunne ei mi ummatuge ilum meringe manhaju mi ummatuge ilum meringe aadafule komme faharaku buneve komme suwanaka nota husele komme suwanaka jawabe komme insanaka nenge emihage ilum merikan kitemme bodu kamugavies adi timaye ki ilum meri kan timaya qabul kuromaki ei biruhuri kamek gotuga ebe kalun dekewada ganno ehem wima nege kaman ebe kalun vidalumaki ei aadafule ikam ballawa algon men jaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga suwal dennewnu kita suwalatto ekale ge faanu
الله حضرت خبر اسفا نواتي حديث قربني تمن كليك فان انگوಡೆ ನುಗನ್ನವೆ ekale fanu arihuga dennewunu bimuga wa emme hewegem wa tanaki kobato ekale fanu hadis qurabani timan kale fanu engewada nugannave denneveni bimuga wa emme nubatanaki kobato hadis qurabani timan kale fanu engewada nugannave la adri efoga jibril alayhi salam wadagin ekale fanu khabar qurabani bimmati gawa emme mavegem wa tanaki ei allah taala ge gekolu takkam gawa tibe kanun argon men miugotu mitibi miskittake bimmati gawa emme nubatanaki mige kuda yurkole fahun ishana ma da fahu mistakum fituri ganege miole bazaru taki ei bimmati gawa emme nubatan gotuga jibril alayhi salam rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya khabar kurban hame fada tibefun adoswan imam malik irada kurbi algon men imam malik ge siratu skiyawana ekale fanu ge ariha maghrib karan imam malik ki madina ga hunnevi imam ekale fanu ge ariha sali suwalage maghrib karan bekale ku wadagin suwalu dennevima ekale fanu emme hataru suwalu fiyawa ane tiris ha suwala jawab devani la adri timan kale fanu engewada nugannave emme hataru suwalege jawab ekale fanu devvevi den ehinduga emiha dannawani e imam malike timam me maghrib karan daturu kurawwafe miha durun wadage nota miha durun as timam miswal tan mushalimati vidalwani engi wada nugannawa kamashe timam emburi gos maghrib ge ahul werinna deni kon jawaben heye vidalwashe nota dannawashe malik bun anas bunuviye timan kale gafana enge wade nuganna ehem begin imam shabi rahimahullah vidalwani lobata khunne la adri timanne ka timassala onna gote nege bunun ei nisful ilmuge debakul ebbe timanne nege bunu masala faharega shakku edan faharega undugo take murdan oigo take jawabu de ehem bima timanne nenge note ehmi kuren ahashe bunumaki ei hadikamenno adi ei emi hayan enge kamuge hekke maneki kiha warakan allah taala ge ayat taka ila ge hukum taka meduga timal gobbaga bahattambi algon menge tereng ilman nisbewa bay befulum wasmiyadu waran awas kamen ei sual takan haram halalun jawab din algon menge salafere bekanunge am usulaki ruhi wada nugannawa fada gotaka kame fenna kama vanya vidalwani timanne kan eha kama kunude nota rangalo kama kan nufene anibbe fara vidalwani irada kurbiya masale nete migota ummid kurvame mi amu gotega ebe kanunge halatu hame himme lobeta khunne ilmen nisbe nuwa algun menge amu bay faratoge dumati gasmedu amu fawa kame dinuga hukume gawa kama aduibe era nota hadise gawa ko aduibe era tingoy dan hene hiennoe duha kustimanna nahame mifada ibaratakum eba inkar kore wagutun eba diinuge bahan eba baskiya lubeta khunne algon men aduha fanetum ei hujjatetto algon men na kochitto adu ivuni kochitto adu eheto algon men na ulevuni ehemmegin imam ash-shabi rahimahullah vidalwani ekalege faanu garihuga suwal dennewunu tiyaha bodu ilme kalege fan jama kurevi kinen heje vidalwani timankuri digu undagu daturutaka e daturutoge matiga kotare ketteri wahem vi ketteri uma adi kaale fadan ilmu hodu mattaka avaha datur kurbu nota avaha majistaka wadagenne umuge sawbunne emvima timanne nenge nuwata tikam balala fa jawab dena me bunumaki abu kamennu ei hama emme rangalu kame adi hama emme kurin agon denne fadan mi ummatuge salafere bekanunge am usulaki ehem bekala hunnevi kama wanama ehem bekale kuren suwal kurewma dennew mi manhaju mi usulu kanda adu wafawe imam shabi rahimahullah war warugade em ekade fanu ariuga bay suwal dennew no hinduga ekade fanu e suwal toge jawab engi wada nugannawa kama dennevi ma denneveni timammen e baladu gane kale fanu ariuga
suwalu denne wunima timan kalege fana engi wada nugannawe vidaluwat imam ash-shabi rahimahullah vidaluwani kivegin heye malaike be kalum wes ladu fulugen wade nugennewiye timan be kaluna engi wada nugannawa kama dannawa la ilma lana illa ma 'allamtana iba ilahu timan be kaluna ngannawa devve ilman nuni timan be kaluna ka engi wade nugannawe ehmima nege dannawa kal ladu fulugen wade nugannewiye ehmima timan men insanu ma aula kam bode imam shabi rahimahullah ge waraweri kama behe gotun aswawe ekalege faanu ga arihuga e ilum meriya e denne vijje kama vanama ekalege faanu vidaluwa kama ilum merinnaki e timam menne nune timam bekalunaki hame kane hadis taken aduwa e aduwe hadis ta mistakun kiyade vibayke ilum meriyaki e Allah subhanahu wa ta'ala ya biruwetiwa mihaye Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anu ga wahi kurabwa fawe innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ta'ala ya emme boda biruwetiwa kan kashawari e ilahu ge alutakun kore ilum merinne ema kitemme ma'lumat horikamuga aves emihaki Allah biruwetiwa mihekamuga nuwanama emihaki e ilum merin nune adi hama ehemme fiqh wariyaki emihaku e denegen fawa kamege machan amal kura mihai imam muhammad bin sirin rahimahullah mashhur tabi bekale ekale gfanu vidalwani timan kufaga wadagen nevime imam shabi rahimahullah ge halaqa ge kare ilmuge mikala majlis miskitoga qaim kuramundan hadis ilma fiqh ilma ekal majlis tangi aam mukame edos ruga majlis karim wadagen nevime adadu gina bayaku ekale fanu ge arihun ilmu genemun gendeviye eruga e jamaatu ge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bay sahabi be kanu tibbevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bay sahabi be kanu tibbevi imam shabi rahimahullah behe gotum asfabe kudakon algon menge mi mawduwa nugule khala bay wahakata bes ekale fanaki kudako samasa kurava uluvi bekale eh namas dobeta khunne ei ilmerege maqam gelligendane mansab gelligendane kamennu samasa gotegga wahaka dakkawa eh uluvu maki eh namas aamu gotegga ilmu gannadunuga majlis tawga serious wanje halet tawga samasa boduwe adi emihaga dulun dekeve wahakata ki haqiqata khilaf wahakata ki kama vejjiya ei adi ilmerege gotennu ehnya algun menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam samasa kurava uluvevi ekale gfanuge samasa ga waswani mulin tedu fulu ehme ekale gfanuge arihuga angenaku as edduwa ko dannawani timan suruge wannane heyye umron duwa sifa angenaku ekale fan hadis kuravani muskuline suruge ka nuwannanete muskuline suruge ka nuwannanete en hemiya warad derawegin kirit kuren feshima hadis kurvi midennevi kamanaga wahake nune muskuliye suwarge kan nuwaddawanete suwarge waddawani mulimes zuwanunne manike zuwan umuruge guri hamme bes suwarge wannawa waddawani ehmi mekada samasa bahe vidalu maki ei embes masalennu ad imam shabi rahimahullah garihuga edduha ko mihako dennevi kaman asfabe ihram alage hunna miha hashganun issatta adi niyafati fada taketi kedumaki manakame mi ihram alage huri miha ya gaage tanen hiruwa kamwana makahale vidane suwal denne me kalefanu ade he vidalu anikkas emiha suwal kurabani kiha warakan he kehene den ekale fan samasa rage ga vidalu wani ekaha gotan kashi gando fennan demves kahale vidan ekhala bay samasa kurabwa feburi egituru riwab ge asfawe edduha ko ekale fanu ambikambalun inne vitanegga mi ko suwal kurabani ko bato etitanun imam sha'biyek ekale fanu ambikambalun ishara kurabwa fidalu mini kama vedane ekal samasa ta kurabwa feburi anen hadisa egga mi ko as dannawani timanne ibiliha behe gotun khabar di balashe
kaapu he ei ibilihuge angenunnaki kæveni koggen he ena uleni ehenduga imam shabi rahimahullah vidal timan kale faanu vidalu wime tiya kæveni gafla ka timan kale faanaka wade nugen nevune efoga den timan kale faanu hippulan ara wada gen fiye afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya mi ayatu Allah taala mi ngoni tiyabami hun enage darifas kolu lobeti ekuwerin gotuga hifani heje he mi ayatu timan kale faana visli wada gen fiye ene darin tibeka ema darin tibeni kæveni koggenne ehmi timan dannawa fi ma kæveni koggen darin ves tibe em mikale bayin hadisatan ebuhuri alunuga waaqolo nimmaluma kuriga imam shabi rahimahullah ekale faanu avahare wadagenno ma behe gotun mi waaqolo ishara kollani ade imam shabi rahimahullah ves dimawi masale hajjaj ibn yusuf ge masala edosworga hama gina bekaluna dimawi masale khasakon imam shabi rahimahullah diriuluvom gendevi kufaga kama vatiwe kufan nikume wadagennevi qari veri bekalunna adi fiqhu veri bekalunge jamaatu ge terega ekale faana ves nikume wadagennewun abdurrahman ibn al-ashaf qari veri mashhur bekale ekale faanuge imam kamuge dashuga hajjaj ibn yusuf ge aniya veri kam bodu kamon gos eneya idikola etabbawaru qari verinnaka fiqhu verinnaka ilum verinnaka bar gaagandaka lakke ka vorgina bekanun bawre wadagen hajjaju gaagandaka bunakama wanama ena balive adi ena qaturu weda hisaba ves masalta goswe gendia efoga ene baru libuma ekuga bay bebekanu fillevi algonde wa kawani dannawa said ibn jubair ge hadisa ga algon men kuri rega egotun mina kanda alani ehem fillawa fawa bekanun khurasanan hanguramiyan nikunna lashkara guli muslimunge lashkaruga jihad nikume jekam avana ma emihekan afu korewuniya emihek kiben badale nuifana imam shabi rahimahullah mi khabaru libi wadagen lashkara guli wadagen hanguramiyan nikume wadagen nabi ekale gfanan e hadisa ga baru efawani kommegas mikan lashkaruge ms commanderan engige hajjaj ibn yusuf khabaru koggen hajjaj ibn yusuf imam shabi rahimahullah enage darbara gennewa gennemo fo fortamas ekale faanu wede wada gennewima mi bunani la sahlan wala marhaban wala ahlan amu gotega ahlan wa sahlan ne araybahum bunani marhaba ki mo gotu ehnamas mina bunani bas marhaba ennete adi ahlunge terega levumen nete tiba kivegen hiya hajjaj ibn yusuf ege kuriga hajjaj ibn yusuf e kuriga imam shabi genguluvi arhugavs vitaloni kadega faanaki kom mansabe libigenwa bekanen hiye kon darifas kolege maakamen he oti ekam timan nun he tiba mashhur kuri maak kuri mativere maqam ta dini efo kivegen hiye timanne idikola nikuti eta wahake dekke virus ekade faanu angam basfule vidale nuwe den mi dannawani kadin fan wahaka dakkawasha faharega difauga wahaka dakkawan beenum velawwa faane wahaka dakkawasha ekalege faanu vidalwani timam beenum nune wahaka dakkaka Allah subhanahu wa ta'ala amir islah ko devwante den efo hajjaj dekki komme wahake gabse kale faanu vidalwum gendevi Allah ta'ala amir islah ko devwande ega terega ekale faanu vidalwe kaman asfawe timammen nan en nikumu terega dem waran haaruga je waragina udagutaka dima warak kambodo gogge dimawiye ekama warak derefe mihiri hisabun kommegas ekale faanuge imam shabi ge waha kolo huri gotun hajjaju maafudi ekale faanu fonuwale vi eh nonnama ekale faanuge maqama kiwes algon menge puri rege shakhsiyat said ibn jubair fadan kanduran istarifulu waykollun kamuga vegen diumaki duru kamennu hajjaj ibn yusuf ki etab bekalun nege furana hifafawa mihi kommegas e fawga ekale faanu umurun gina dostake wanden duniyega hunnewe gaggadaka haddiha nuwa aharu wanden ekale faanu duniyega hunnawa umurge doshi kama ekuga
ilmu es kommesarkan handuma ful netunima ekale faanu vidalwani timanne miharu ilmuge tereng handuma ful netijje ilmuge tereng handuma ful netijje eta baaware e ilmu adamuge dari ko daskure nama emihe ko alime kamuga wi ilmu meri kamuga wi e horiha ilmu handuma ful netuni kinun ehen namas ilmuge tereng bayin handuma ful netijje eba mihe ko daskure nama emihe ko ilmu meri kamuga wegen diye ekale faanu tobi gotega awahara wadaginner kurindane fada umur fulaki haddiha nuwa aharu ei gaaganda kan hijra sateka hatarona har umar bin abdul aziz shahid wadagin nabi nuwa awahara wadagin nabi sateka evwana har imam shabi rahimahullah awahara wadagin nabi sateka hatarwana aharuga ekale faanu awahara wadaganu khabar al imam hasan al basri mashhur tabi ekale faana denne wunima ekale fan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun vidalu mafahu vidalu wani islam deenataka aguhuri dariyaku duniya du kurabba wadagen fiye ei islam deena mativeri maqame hodadin islam deenuge ilmu fullawade bebe dariyake du'a ke allah subhanahu wa ta'ala imam shabi rahimahullah ge furane rahmal labwa ekale fanuge ilmuga baraka labba adi mi ummatuge ahulu werinna ekale fanuge sirata ilmu manfami barkurun algon mennaki heobas adwaha adi heoban amal quraba kam ga levum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.